Ассалому алейкум, донҷони муҳтарам. Номи насаби ман Нурматов Абдураҳмон, доценти кафедраи обтаъминкунӣ ва рафъи партообӣ. Дар ин нимсола мо фанни рафъи партообиро меомӯзем ва дарси имрӯзаи мо усулҳои тоза кардани об мебошад. Дар аввал биёед ба як савол ҷавоб гӯем. Барои чӣ партообҳоро тоза кардан лозим аст? Партооб гуфта кадом обҳоро мегӯянд? Партооб обҳое ки дар ҷараёни зиндагии инсон истеҳсолот, боришот пайдо мешаванд, номи умумиашон ин партообҳо ҳастанд. Партооб дар таркиби худ ифлосҳои гуногунро дорад. ба қатори онҳо моддаҳои органикӣ, минералӣ, биологӣ, бактериологӣ номбар кардан мумкин аст. Агар мо ин обҳоро тоза накарда ба дарё партоем, дарё чӣ ки шумо медонед ин манбаи умумӣ барои ҳама мардум мебошад, мардуме ки ду соҳили дарё зиндагӣ мекунад, барои саломатии онҳо хатари калон оварданаш мумкин. Барои тоза кардани партообҳо усулҳо ва иншоотҳои гуногунро истифода мебаранд. Усулҳои асосии тоза кардани партообҳо инҳо мебошанд. Барои тоза кардани партообҳо усулҳои гуногунро истифода мебаранд, ки онҳоро ба синфбандии зерин тақсим кардан мумкин. Якум, усули механикӣ, усули биологӣ, ки дар хеле адабиёт биологӣ кимиёвӣ ҳам омодаст номаш. Сеюм, физикию кимиёвӣ. Ва чорум ҳамчун як намуд қабул карда шудааст, ин бесироят кардани обҳо, ё ин ки бисёртар термини дезинфексияро истифода мебаранд. Дезинфексия. Қисман ин усулро ва усули кимиёвӣ биологӣ ворид кардан мумкин. Лекин аҳамияти онро дар тоза кардани обҳо ба назар гирифта, ҳамчун алоҳида усул бароварда шудааст. Барои амалӣ гардонидани ҳар як усули тоза кардани обро иншоотҳои гуногунро истифода мебаранд. биёед бинем. Якум, барои усули механикӣ кадом иншоотҳоро истифода мебаранд? Якум, ин панҷараҳо. биёед яке бора бо панҷара шинос шавед. Панҷара, вақти панҷара мегӯянд, шумо албатта дар пеши назаратон як чизро мебинед. Дар кӯча шумо дидед, дар дигар ҷойҳо дидед. Ин иншооти аз ҳама соддатарини усули механикӣ, умуман тоза кардани об мебошад. Ва бисёр пойгоҳҳои обтозакунӣ панҷараҳоро ҳамчун якумин иншоот дар пойгоҳи тозакунӣ ҷойгир карда мешавад. Панҷара, намуди панҷара бениҳоят сохти ин иншоот содда мебошад. ин чорчӯба, ин албатта пӯлодӣ, ки дар даруни вай стерженҳо гузошта шуданд. вақте об дар пеши об ин иншоотро мемонем, дар таркиби об чӣ агар ифлосиҳои аз 16-20 миллиметр калон бошад, дар болои панҷара мемонад. яъне об дар инҷо пурра аз ифлосиҳо тоза намешавад, фақат аз ифлосиҳои то 16-20 миллиметр. анакнун дар ҷараёни тозашавии об дар болои симҳои панҷара ифлосиҳо ҷамъ мешавад ва албатта ин
پیش راه آب رو میگیرم و آب در پیش پنجره دم کردنش ممکن و از پیش پنجره در نوه ها آب لبریز شدنش ممکن. این حادثه رو به نظر پیشکی میگیره و در وقت حساب کردن کوفیسیینت مخصوص رو به فرمولای حسابی میدارن و به حساب این ضریب کوفیسیینت مساوات بریشی کندلنگ نوه هایی که در اونجا ما پنجره رو جایگیر میکنیم زیادتر میشوند. این یکم دوم هنگام کار کردن مقدار افلاسی ها در پنجره زیاد میشوند. یک وضعیت رسیدنش ممکن که از اینجا آب دیگر گذشته نمیتواند. برای این چیکار کردن در کار؟ برای این پنجره رو تازه کردن در کار. برای تازه کردن پنجره دو اصول را استفاده میبرند. یکم این دستی، دوم این مکانیکونیده شده. در پایگاه های میده میانه اساساً دور کردن افلاسی رو با دستی اجرا میکنند و دیگر پایگاه های میانه و کلون و اساساً در شهرها پنجره های مکانیکونیده شده را استفاده میبرند. هنگام کار یگان انشاءات یگان پنجره از کار درآمدنش ممکن. برای تأمین اعتمادناکی کار این گره رو تازه کنیم ما باید چیکار کنیم؟ یک انشاءات که دو انشاءات را پیشکی همچون احتیاطی پیش بینی کنیم. این انشاءات را انشاءات ذخیره‌ای میگویند. افلاسی هایی که در پنجره جمع شدن و بریده شدن البته از نقطه سانیتاری به ملت خطرناک میباشد. این بسیار شدن پشه و میکروب های گوناگون سبب شدنش ممکن. برای همین این افلاسی ها رو چیکار کردن در کار؟ این افلاسی ها رو سر وقت کار کردن در کار. اگر بیایید شناس شوید چند نمودی کارکردی افلاسی ها هستند. یکم اصول از همه پهن شده افلاسی ها را گرفته در میده کنک ها یا که آسیاب ها میده کرده اندازه های آنها را از 16-20 میلیمتر کم کرده باز به پیش پنجره ها گردانیده می شود که آنها از پنجره گذرند. اگر سوال پیدا می شود اگر افلاسی ها بعد داشته میده کرده شده باز گردانده شود در آن وقت برای چی پنجره در کار؟ در کودکی همه ما دیدیم هم نون کلون رو برای آب پرتویی و تگ آب نمی شود. نون ریزه چی؟ نون ریزه تگ آب می شود. انا این حادثه رو در اینجا به نظر گرفته شده است و برای اون مقصد ما افلاسی ها رو میده میکنیم که افلاسی ها رو دیگر انشاءات گذشته آسان چکار شود؟ تخشان شود، جدا شود. این وظیفه اساسی پنجره. این یکم اصول دوم این افلاسی ها رو گرفته و یک نمود انشاءات دیگر برای کارکرد تخشین ها نامش متانتینگ یعنی ظرف متانی برده در اونجا پوسانیده می شود و این برای حاصل کردن بیوگاز ها همچون اشیاء خام استفاده برده می شود. در قطار دیگر افلاسی هایی که در زنجیر تازه کردن آب برای میده ترین افلاسی ها را از ترکیب آب داشتن و داشته می شوند همه آنها را برده در این ظرف می پوسانند. اصول سیوم این اساسا در مملکت های اروپا پهن شده است. در مملکت های اکنون ساده تر گوییم بای مملکت های بای در آنجا این افلاسی ها رو می سوزانند. این اصول سیوم. اصول چهارم دستگاه های مرکز گریزه این افلاسی های پنجره را برده در مرکز گریزه ها آبش را کم کرده بعد این همچون یک نمود مواد ساختمان یا اینکه برای
хӯроквори масалан дар тоҷикистон мо албатта кам аст барои хук барои хӯроки хук қисми ин ифлосиҳоро вобаста аз намудаш ба хӯроки хукҳо илова кардан мумкин. усули дигар ин он қадар паҳн нашудааст ифлосҳоро бурда дар чиқорҳои махсус гӯр мекунанд ки дар онҷо пӯсида ин ифлосиҳо бехатар мешавад. панҷараҳо дар биноҳои махсус ҷойгиронӣ карда мешавад. ва чӯре ки гуфтем ин иншоот дар занҷири технологии пойгоҳи обтозакунӣ якумин иншоот мебошад. аз инҷо боз як бор дигар қайд мекунам ифлосҳое ки андозаҳошон аз 16-20 миллиметр майдатар аст дошта мешавад. аз ин майдатарин ифлосиҳо мегузаранд ба иншоотҳои навбатии тоза кардани об. ва дар инҷо баъди панҷараҳо бисёртарин дар ватлатҳо дар пойгоҳи обтозакунӣ регдомҳо ё ин ки хумқафакҳоро пешбинӣ мекунанд. хумқафак хумро ҳамчун маводи табиӣ мо ҳама медонем. хум ин албатта сангреза мебошад ва вазни массаи вай калон мебошад ва ин намуди ифлосӣ аз таркиби об осон ҷудо мешавад. барои ин фақат чӣ кор карда накун? шароит муҳайё карда накун. шароит чӣ? вақте ки партовобҳо аз тарафи шаҳр ҷамъ шуда омада ба воситаи нова ба пойгоҳи обтозакунӣ ворид мешаванд, суръати ҳаракати онҳо бисёр калон мебошад. ин суръати калон суръати горизонталӣ барои таҳшон шудани бисёр ифлосиҳо раҳ наметиҳад. яъне ҳодисаи турбулентӣ чиқаре ки шумо аз фанни гидравлика гузашта будед турбулентӣ раҳ наметиҳад. барои таҳшон кардани ин хел намуди ифлосиҳо яъне гуфтем моддаҳои минералӣ пешбинӣ карда мешавад дуюм иншоот хумқафак. ин якум буд ва ин дуюм хумқафак. чӣ шароит тайёр карда мешавад? барои ин дар иншооте ки барои тоза кардани об аз рег хизмат мекунад суръати обро паст кардан лозим аст. вақте суръати ҳаракати об паст мешавад ҳодисаи турбулентӣ таъсири ҳодисаи турбулентӣ суст мешавад ва бисёртар ҳаракат ба тарафи ламинаре наздик мешавад. вақте ламинаре шуд аллакай таъсири кашиши қувваи замин зиёд мешавад. барои ҳамин сабаб мешавад ки заррачаҳои реб заррачаҳои санг аз таъсири ин қувваҳо дар таби иншоот таҳшон шавад. дар иншоот қимати суръатро муайян мегирад. бояд суръати ҳаракати об ин горизонтали менависем бояд аз ҳама хурдиш минималӣ мегӯем минималӣ 0.15 бошад метр сония ва максималӣ 0.3 метр сония. барои чӣ? барои ки агар суръати ҳаракати об аз 0.15 метр сония кам бошад дар ин ҳолат дар қатори моддаҳои минералӣ дар ин иншоот моддаҳои органикӣ ҳам чӣ шуда ки таҳшон шуда нашавад. ин мумкин нест. барои ҳамин дар асоси таҷрибаҳои корҳои илмии тадқиқотӣ муайян карда шудааст ки аз ҳама қимати хурдтарини суръати ҳаракати об дар регдом бояд аз 0.15 метр дар як сония кам набошад. анакнун барои чӣ суръати ҳаракати об аз 0.3 метр сония зиёд шуда нашавад? албатта шумо ина фаҳмидед.
агар силат баланд бошад эҳтимоли аз иншоот гузашта рафтани заррачаҳои ифлосӣ зиёд мешавад. ана бурами дар байни ду сурат 0.15 ва 0.3 ин сурати ҳаракати об дар хун қабркор yoki реги думон. Ахир намудҳои регион кадом намудҳо мешавад? Асосан вобаста аз самти ҳаракати об дар иншоот якум ин мешавад горизонтали чилти гуфта доштем ва шокули ҳаракати об дар ҳамори шокули дар иншоот мегузарад. Дар охирон вақтҳо асосан дар пойгоҳҳои обтузакунӣ ама дуюм иншоотро истифода мебаранд, яъне иншооти горизонталиро. Горизонтали боз мешаванд бо ҳаво кор мекардагӣ, ҳангоми кор кардани иншоот аз таги иншоот ба иншоот ҳаво дода мешавад. Ва дуввум тангенсиалӣ воридшавии об ба иншоот бо самти тангенсиалӣ иҷро карда мешавад ва ин сабаби зиёд шудани таъсири қувваҳои марказгуреза ба заррачаҳои ифлосӣ сабаб мешавад ва аз таъсири қувваҳои марказгуреза заррачаҳо ба деворҳои иншоот партофта мешаванд аз марказ ва дар он ҷо ба ҳамдигар заррачаҳоро часпида массаи худро зиёд карда дар таги иншоот таъшур мешаванд. албатта зарф андоза дорад, яъне дарозии бараш ёки диаметр чуқурӣ дорад ва ҳангоми кор кардани иншоот ҳаҷми ифлосиҳо дар иншоот рӯз ба рӯз соат ба соат зиёд мешавад. яъне чӣ кор кардан дар кор? ифлосиҳои ҷамъшударо аз иншоот баровардан дар кор. барои баровардани ифлосиҳо усулҳои гуногунро истифода мебаранд. якумаш барои пойгоҳҳои майда, барои иншоотҳои хурд истифода мебаранд усули дастиро бо дастқати гуфтаги шине белро мегиранду ифлосиҳоро дур мекунанд. барои ин иншооти кор карда истодагро аз кор мемонанд, иншооти дуюмро ба кор медароранду дар якум ҳамун ҷамъшудагро ҷудо мекунанд. усули дуюм усули механиконида шуда ёки усули гидравликӣ ҳам ном дорад. дар ин ҷо мо аллакай фишорафзоҳоро истифода мебарем. акун фишорафзоҳ гуфтам ман бисёриҳо ин калимаро ҳамчун насос пештар шуниданд. афғонҳо масалан пумп мегӯянд. насосҳои махсусро истифода мебаранд ки онҳо аз таги иншоот ифлосиҳои ҷамъшударо гирифта ба масоати ҷудо карда шуда дода партофта мешавад. акун масоати ҷудо карда шуда номаш ин як иншооти дигар мебошад, ин майдончаҳои регӣ мегӯянд. барои дур кардани ифлосиҳоро акун рег худаш дар қубрноқил ҳаракат намекунад. албатта хумро бо об мо аралаш мекунем. омезаи хум ва об ина бисёртар дар адабиёт омадааст, пулва гуфта омадааст. бо ҳамун агар дидед ина фаҳмед ки ин ҳамун омезаи обу рег якҷоягӣ онҳо дар қубрноқил ҳаракат карда рафта то майдончаҳо расида дар майдончаҳо тақсим карда мешаванд. бо сабаби ки дар он ҷо масоат калон, хусусан дар мамлакати мо дар давоми як сол то 256 рӯзи офтобӣ мешавад ва ин иншооти арзонтарин ва аз ҳама самаранок кор мекардаги ҳамун иншоотот қатори иншоотот дохил мешавад. яъне аз таъсири гармӣ бухоршавӣ ва қисман дар ҳамун
خب گذاشتن این آبها رگ به آب می شود و رگ رو گرفته در سمت‌های گوناگون استفاده می‌کنند. یکیش مثلا در ساختمان رگ‌های تازه رو برده در ساختمان استفاده بردن ممکن. این انشاءات دوم بود. انشاءات سوم چقدر که اگر شما اعتبار دادگی باشه از یکم 16-20 بود در اینجا رگ از ترکیب آب جدا شد. با فکرتون کدام نمود افلاسی ها در ترکیب آب مانده است؟ کدام نمود افلاسی ها در ترکیب آب می شوند؟ شما از بخش سوم اینا از خود کردگی گذاشتگی افلاسی ها یعنی مینرالی ارگانیکی ان باکتریولوژی و دیگر. در اینجا اگر ما در زیر میکروسکوپ تماشا کنیم در اینجا هم مینرالی گفتن ممکن هم ارگانیکی هم باکتریالی همه نمودهای افلاسی ها رو در افلاسی هایی که در بالای پنجره داشته می شود گفتن ممکن. در دوم انشاءات نامش وقتی گفته استودنستی ماده های مینرالی اساسا رگ را از ترکیب آب جدا کردن این انشاءات را پیش بینی می‌کنند. اکنون سوال پیدا می شود از دو نمود انشاءات های اولین پایگاه آب تازه‌کنی کدام نمود افلاسی ها گذشته رفتند؟ البته ما گفتن نمی‌دانیم که ماده های مینرالی پورا جدا شدند. ماده ها گوناگون از روی اندازه‌هاشون گوناگون می‌شوند. هستند ماده های به‌نسبت میده. آنها برای آنها رو تشخیص کننده به‌نسبت وقت بسیار در کار. برای همین اگر ما وقت رو زیاد کنیم اندازه و شماره انشاءات کلان می‌شود. برای حل این مسئله انشاءات سوم در زنجیره تکنولوژی این تحصیل کمک ها در یک ادبیات ها اگر ممکن نظرتون رفته در اینجا صاف کنک ها هم گفته ترجمه کرده شده ممکن. برای همین البته اینا بر نظر گرفتن تحصیل کنک ها تحصیل کنک اگر با دو کلمه اگر گفتنی باشه قمقفک و تحصیل کنک بینی‌ها از روی ساختار و کارش به هم دیگر مانند فرقیت فقط در چی؟ فرقیت فقط در اندازه. با کدام سبب اندازه این نمودی یا که زینه نوبتی انشاءات ها از اینها فرق میکنه برای آنکه در اینجا برای ذره‌چه میده ترین رو تحصیل کردن ما سرعت آب رو پست کردن می‌دارد. چقدر سرعت حرکت پست شود همون قدر وقت ایستادن آب در انشاءات زیاد می شود. این با زیاد شوی حجم آورده می رساند. حجم که کلان شد اندازه ها و شماره انشاءات البته زیاد می شود. چی حادثه در این انشاءات شده گذاشتن؟ برای چی ذره‌چه ها تحسین شدن؟ همون حادثه ها در همین جای شده میگذرند. فقط حرکت آب در اینجا نسبتاً با این چندین برابر خرد هستند. من قیمت آنها رو مخصوص ننوشته برای چی؟ برای اینکه این سرعت گریزان‌تری حرکت آب در انشاءات ها وابستگی دارند از نمودهای انشاءات ها. یک نام عمومی که ما تحسین کنک ها گفتیم، لیکن اینها حاضر سینت‌بندی آنها رو میبینیم. یک چند انشاءات های دیگر تقسیم میشن از روی ساختار و از روی کمک قسم استفاده بری و هوکسو از همدیگر فرق میکنند. بیاید یک کم رو به همون سینت‌بندی تحصیل کنک ها بگذاریم. چند نمود میشن؟ چطوری که نسبت به همون قمقفک ها گفتیم هریزونتالی و ورتیکالی و دیگر در اینجا هم همین خیلی میگویم. یعنی
ин якум аз ҳама пеш дар таҷрибаи тоза кардани об сохта шудааст ва истифода бурда шудааст, ин иншоотҳои горизонталӣ мебошад. Агар шумо дар генплани пойгоҳи обтозакунӣ дидеду амн ду иншоот дар онҷо тасвир карда шудааст, шумо гуфтанатон мумкин майдаш ин қумқабак, калонаш ин чи? Ин тахшикунак. Дар инҷо горизонталӣ барои чи? Барои ин ки иншоот шакли призмаро дорад. Агар содатар карда гӯем, ба ҳамин синфхона монанд медорад. Тасаввур кунед ки об аз тори доска ба синфхона ворид шуда истодааст. Вақте аз нова ба дарун мегузарад, сурати ҳаракати об чандин баробар паст мешавад. Иншоотро пур мекунад, аз охири иншоот баромада меравад. ҳаракати об дар ҳамвори горизонталӣ шуда мегузарад, барои ҳамин номаш иншооти меки ташкилки горизонталӣ. иншоот дигар дар инҷо сурати ҳаракати об аллакай дар ҳамвори шоқулӣ, яъне аз боло ба поён мегузарад. байни ду иншоот агар савол пайдо шавад ки кадомашро дар кадом вақт истифода бурдан дар кор, ин анами вертикалӣ гуфтаги мо, вертикалӣ ё шоқулӣ, ин барои пойгоҳҳои майдаву хурд истифода мебарад. чунки диаметри онҳо маҳдуд аст, аз 16 метр зиёд шуданаш мумкин не. ва чӣ хеле ки фаҳмидед чӣ қадар ҳаҷми шабонарӯзаи об калон бошад, ҳамон қадар шумораи иншоотҳо бисёр мешавад. шумораи иншоотҳо чӣ қадар зиёд бошад, ҳамон қадар истифодабарои онҳо мураккаб мешавад. намуди дигар радиалӣ камакак калима ба фикрам шумо як калимаи дигарро ба хотиратон меорад, калимаи радиус. радиалӣ яъне агар тасаввур кунед доира, ин намуди аз боло, ин маркази иншоот. дар ин иншоот обро аз таг оварда аз маркази иншоот тақсим мекунанд. самти ҳаракати об аз марказ дар самти чи? радиусон. барои ҳамин ин иншоот номи ташнакҳои радиалӣ гирифтааст. ва гуфтам қайд кардан лозим ҳаст, ин намуди иншоот дар дунё, дар тамоми мамлакатҳои дигар асла бисёртар истифода бурда мешавад. ҷанбасти дарс, мо имрӯз бо шумо дар бораи усулҳо ва қисман иншоотҳои усули механикӣ шинос шудем ва то охири нимсола мо ҳама намудҳои тоза кардан, усулҳои тоза кардани онро, кадом иншоотҳоро барои ин усулҳо истифода мебаранд, ҳар як намуди иншоотро чӣ хел ҳисоб мекунанд, чӣ хел истифода мебаранд, дар дарсҳои оянда албатта мо бо шумо шинос мешавем. ва ин гузашт дарси мо охир аст. саломат бошед.